Japanski crtani strip junaci stigli su u Podgoricu. Možete ih vidjeti na Manga Art festivalu koji se održava od 20. do 21. decembra. Organizator ovog događaja koji se prvi put dešava u Crnoj Gori je nevladina organizacija Crnogorska alternativna kultura. U Crnogorskoj alternativnoj kulturi smo prije svega htjeli da napravimo događaj na koji bi sami pošli i da napravimo nešto čega nema u Podgorici. Japanske kulture skoro da nema uopšte, mislim, u ovom obliku i eto, htjeli smo da prosto pružimo neku raznolikost. Svi koji su propustili jučerašnju radionicu mogu se i danas priključiti. U 13 časova je radionica manga crteža. Kad već to pominjemo, moram da naglasim da je prosto zbog tehničkih mogućnosti neophodno da se zainteresovani prijave, što mogu učiniti putem našeg sajta www.nuvucak.com ili da pozovu na telefon 069540726 kako bi rezervisali svoje mjesto. Iako već imamo dosta prijavljenih, ali eto da popunimo što više moguće kapaciteta i nakon toga, odnosno u 19 časova opet ovdje na istom mjestu u Perjaničkom domu bit će projekcija filma Ljetni ratovi. Tokom prve večeri festivala održano je i predavanje o manga i anime kulturi, a nakon toga je prikazan i anime film Sword of Stranger. I udruženje ljubitelja japanske pop kulture Sakurabane iz Beograda podržalo je ovaj festival. Mi u Beogradu radimo već više od 6 godina. Ta se priča već prilično raširila. Reću samo jednu činjenicu, na prethodnom festivalu Japanizam, koji sad je redovan festival i najveći na Balkanu tog tipa, je bilo preko 5.500 posetilaca za 4 dana. Tako da smo mi više nego zadovoljni. A što se tiče broja ljudi, na prvom festivalu kad je bio pre 5 godina sada već, tada je bilo ukupno 600 ljudi. Tako da iz godine u godinu sve više ljudi i sve više zainteresovano za celu ovu priču, tako da mislim da raste i da je sve bolje i bolje. Veoma je teško biti obožavalac anime i manga kulture jer su filmovi i stripovi teško dostupni. To je sad bio najveći problem, doduše i dan danas je. Postoji možda 1 ili 2 izdavača koji se bave tom tematikom. Međutim, većina ljudi nabavlja iz inostranstva. Kako kad neko ode, da li naruče preko interneta, pročitaju na internetu šta je dobro, pa onda naruče. Tako da su u suštini i dalje ljudi snalaze kako znaju i umeju za te stvari. Jer kod nas je bio veliki problem za vreme rata, ta kultura stripa je zamrla i mi u duše sad imamo nezahvalni zadatak da to živimo. Tako da to će malo trajati, ali mislim da smo na dobrom putu za sada. 知ってましたか？私、あなたのことずっと好きでした。1年5ヶ月という時が人を思うのに長すぎるのか短すぎるのか私には分かりません。 Još kad sam bio mali, razlikovao sam dve vrste crtača. Oni koji su mi bili zanimljiviji i ozbiljniji i oni koji su bili Disneyevi crtači, koji su bili tralala. Sad, tada nisam znao šta su anime, šta su obični animirani filmovi. Kad sam malo porastao, sam saznao da su bili japanski crtači koji su me više interesovali. Onda sam saznao da ima još mnogo više toga. Zahvaljujući internetu i prijateljima sam uspeo da saznam za celu ovu kulturu i za ceo taj domen animacije. Tako da sam odatle naučio i počeo se zanimam i želeo sam što više ljudi upoznam sa animacijom Japana. I tvoji favoriti kada je riječ o anime? Berserk, Fullmetal Alchemist. To su dve stvari koje mi odmah padaju na pamet. Tako da to preporučujem svima. Na otvaranju je bio i japanski ambasador u Beogradu Toshio Tsunozaki. U Japanu ljudi nose odjeću koja je karakteristična za heroje iz manga, a u Tokiju zapravo postoje mjesta na kojima se ti ljudi okupljaju. Jedno od tih mjesta je veoma blizu moje kuće u Japanu i onda ih svakodnevno viđam obučene kao superheroje. Drugi anime film Summer Wars posjetioci će moći da pogledaju u 19 časova u Perjaničkom domu. Crnogorska alternativna kultura program organizuje uz podršku Centra savremene umjetnosti Crne Gore i Gradske knjižare.